program ini malam sepi ya ka mat ka bede ba ka kot ka kya ka wei na ki ni kana klor ka wei ka mat ka ba ide ba ka simpang ka ba kini kisni ka sarkar jila ling ba ka mat ka kot ka kya ka persang ban penduk jai kini simpang ina nang ne lain wat kini simpang na ka mat ka kot ka kya ba kan to ki arwar doktor ba iwei officer ka penya ki kam ki jam kuna ban pentulun ki kam ban penduk jai kini simpang ina nang ne doktor Mary Maisur ne ibadai state tuberculosis officer yang tadi dari Dr. Amika John dan Jack bilang assistant program officer NTEP Iba Jovial Roy Tingdo ibadai state PPM coordinator NTEP ini bilang sebahagian dengan program IP berlaingan karena bagian program kipai nasi kenyap sibuk jinang kita kipai kerpang bagi Jepang TV dengan sekarang kau sebagai kenika dari Dr. Renza, habis bahkan ke jinglong jingman ke jimpang tili akan ke jelah jingi, hari kemakalong hari kisi. Kaya kata karen seniro bilang akan perempuan ke jinglong jingman ke jingdan kinopang pelan batai tidak habis bahkan kami terbatas satu kalau mana. Di Sibon ba, kalau kini ke jimpang TV, kata ke jimpang kabarang jelai bah, muntang haka Meghalaya jami, hendak hakari borok kawai haka global scene kadang kenrai bah but wadla ka TV kalong kawai ni kijimpang ki bla dem kabadon haka sla pathai rai haduk menta kadang dehi kata ka major public health issue kumni pe yang usnam bala dem globally ki don ship how 10.8 million people ki bayo ekan kijimpang but ni kini ki bri bakam ekan kijimpang 1.25 million kamat 1.8 million ya apa itu senang ubalada. Te kadiru ke Jepang kaba penyiap pun apa kini ki infectious disease mengidan ke TV kadeka highest infectious disease kila ni world. Ho yang perkuan ke COVID dai apa 2019 ke tang 2020 21 22 kala shim kala tam yang ke TV apa maka when it came kadeka infectious disease kalau long the biggest killer in the world. Henry hapo life name pada ke COVID milala man pinhiar pindu haduk ke hoi kadang don ni ki case we are recommendation kata ka public health issue. But menta ke TV kalau ada yang kata ka highest infectious disease killer in the world. Tika dia cimpang ka ba bhaingi banyan rat kong. Ni dapat ha India jani menta unfortunately kadi ka babun kita ki TB case. But hadu apunyo persen ki case globally ki dantang hapo ka di India. But ni dapat in terms of number apunyo 0.6 lakhs TB cases ki don hagari India jani. But how to usna malayap hadu lai lap tamya kalai lap ki yap naga jimpang TB. But angin dapat ya ka region ni Meghalaya pat ki cases ki dangan hi ki kamduna manya ki states hapo kari India. Ni pe ho tu usna balada New York kumba 1,000 tam TB case. But ka success rate ni ha ka treatment kala kam improve shibon kamu usna balada ni la hadu 100% ni ka treatment success rate. Ni ka death rate ni te ka David kumba hapo shisna arspa tam ki nampang juni ki yap hin na ka jimpang. Dikit bakambon try ko yo jimpang ni na kanu area basic state ni. Hap ingin dapat ka state juni hi ka East Khasi Hills district. Jadi ka district ka babun tam ki kini ki cases juni. Kadau kalau mingkong ya bagade ka East Khasi Hills kade ka jaka ka population ka bun ya. Ndai ka kan tam ka shikola. Di ki case bangiyan ki East Khasi Hills ka thap kot ya ka arhajar ha ka sistem. Di bobot ya ka kade ka West Garo Hills. West Garo Hills ka population ka come here. Maintain ka East Khasi Hills. Kung niyo kung ba Praspa handai spa kikis ka usisnem. Tu bre ka West saka Jaintia Hills ka bot. Tu bre ka saka East Garo Hills. Tu bre ka West Khasi Hills. But garib hoy. But kikis TV ki dukam duna apa ka South Garo Hills district ni. Kumang bilang apa state ni kamta apa Shillong ila ano mix community mo. Try ki jai gede bakno try bakamyo bakno prone mo yo ni Jepang. Mentan ka TV ho ambition oh mereka disease of poor man deh. Nai mentan pada ni asham ba ka TV kamlong syok kumta. Kita alut ya bun ki jat brio nama ba kade ka jimpang ka ba
depend hapo kata ka bon met ubleng ne ubrio ke immunity jong ubrio tikinu gino ki brio ki bakam tunai ke immunity kita kila banyo TB mo ti hindi nang kata kadi it's a socio economic disease mo kadi kini ka ayo ka kuat ka komsa ka kata bahai ki tingini ki brio ki basa ki overcrowded places kini ki urban slums kitu ki kam ka density hantu ka kambon ti kitu ki jai ki kamyo bon ba ingin dapat ikini nakalian ke Jimpang kita kimu comorbid conditions kini ki badan diabetes ki badan heart disease ki badan cancer kuma hitip ka cancer ka kenrei ba ko ka Meghalaya jungin dai kam tam kani ko oral cancer kitur ki kam long predisposed banyo ikini ke Jimpang ki don kini ki bayo kini ki ba pang kidney ki chronic kidney diseases kini kinong di jungi ki liver jungki ukta ba to kum kitur ki yo ka chronic liver disease kitur ki long immunocompromised kitur ka kata lagi kini ki comorbid condition kani ka jimbang baru ka malnutrition ro kali kali ka bakta bayo bri mon wal bad ro bri bam ha ka immunity ka hia on immunity ka hia khnya ke bi ala bhawan khlan ba ko kun kala jimbang aku mengikut mentah baka sarkar baru kini program per perlu jadi ini Jepang lembaga ni ke NTP adu kakno kini kan program mentah katrika maka jela ban penulung kita jing angno jong sarkar untuk berjaya ini kan Jepang TV. Kukum ka program ni bun ki nyesham ki bun jing ki dentimo ningkong ka yan ong fi kami halya ka deka kata ka hilly area dai an ki bun ki lo ki wa ki riat nanta ki lenti shatur ki rabha ki brio jongi ru ki sham jing anwa ki jaka suman jongi tukum hakini ki liang ka sarkar ka NTP kala ale hi ka bakala ni last time kani ka comprehensive TB care plan juni ni launch last apa new tarik December aku saw hari ka comprehensive TB care plan juni ki nompang TB barak height nin ai kata ka free transportation but ka free diagnostic test mo kata ka mod nin ai ki kali ki bani shal ki na yeng ringkat di wing sindran na yeng haduk ka health facility na jaka sumat ne ki jaka bagi eye testing dadap nang tu kini on bank ya kita patient saye nalor kata kat ba ki le ki test ru ye ki patient kim non kam shu ban CWA kan siu bet ka sarkar Meghalaya juni te ki test ki la anong ki barem du kum ka MRI ga CT scan kini bar khat kan cover ka NTP program juni te halor kata ru min ai ki ka bang ka di mo rang shu ong nantan kan ka malnutrition ka kata abun bhai ki brinde te naka comprehensive TB plan juni min ai ki ka bang mandu ubnai tangi operation ne ki bahing bahasem ru ki basa alam operation nawan ba limba ka bam ba kan bil ki immunity jungki kilaban yele prasya khambun khamjur ya kanika Jimpang te ngin ai ki kum ki nutritional kits mo kin ran ki carbohydrates ki proteins kin pek lot kin ran kita ki so ki jhur ki chap barakhan bar hapo ka shibna ngin ai ki ka kata kakit ka pasyong dor hadu arajar. Tapi orang ni NTP ini kita di skim bagi ai tabam by one. Kadang kejing itu khon yang baga MHIS pada. Kani ka skim kani ada na po ka NTP program jini mo ka MHIS kadang bila ka jong te kina pan claim na MHIS ru ki don ka MHIS ka hanai na ka program the moment pide nong pang TV ne kala ai free ben kim da don kam ban iya ta ka MHIS. Sekolah jengkali mempunyai kali yang ini kali kita kisah di bawah beri sebelah antik yang yo ayat ini Jepang. Lesai kali ke jengkali lesai kali Pak Juvian, Dr. Ranja. Dr. Sim, sorry. Dr. kami cuma kita kisah di bawah lesai kumanga mana mula suatu mio ayat Jepang TV. Lesai kita di simpang semua. Kita kisah jangka Jepang TV hi busin dari kejerho di kejing shitnet kini kejing shitnet pada kamjur kamkio kejing shit hakamet jom beliau hakapor evening kan hakapor jani kami ini kejing TSM hakapor ini nata kejing bombam pangshu kabam kadi di ngla pangshu kabam kadi kawi joku kejing hia kejing kio kejing hia kaduna no ko kahia no kejing hia ke ti kidon pat kiwi kidak kishin kadi kadai khamtam na kabentar kitu ki pulmonary TB ba ka
TV ka bakta ikitor ne ti re kidon kita kishin pate katkum kadi ka ba ki TV ka ba umdei ka bakta ikitor re iwe ki kan ne kata apa ka show katkum ke jingta ta TV ta ki kan ne ka ba ting ki driung dei ki ong ba at ki di kelam sarandang dikaturo ke jing at ki kelam sarandang ting kadi ka we maka Jepang TV tama lara gidon ke pakai jingkat karena gidon ro ke jingkiu ke jingshit la kila ban don ke jero hande ke jingkiu ke jingshit kan don ke jing pombang banda bandi kan don bat ke jing hia ha ke jing hia ha ke jing hia jo kan te kum ki kini ki TV ke bakata apa de ikisni ro ke dan ki dikata ke jing supo ke jing iu kita ke di kita kishin jongka Jepang TV kan, tiga bak kongsan kadi ke Jepang TV jong kitor tak kitor, kemudian golf, kemudian ke jing ho, ke jing shipnet, kam ke jing kiu jong ke jing shipnet akapor jandiet pak minit ke jing TSM, tiga jing hiara ke hakawi, ke jing hia nang dapat ke jing bom bang di kidon pat de katu ke di kizu jong ki TV ke bakta itu kiba kan la kham yu ke jing pang de bukla ta ki jer ho ru ka to khara ane kami des nam kan kata ru ke ke Tapi ang doktor ke jero ka jing shit na no di jing pang ke bala se ki brio ko ki yo ikini symptoms su ka jero ka shit na kena simkia ki ma dulu ka long regular ba Ukraine. Tidak saya ke khobor dan tanaman ba. Nggak tentang kita dan di panas teman. Nanti kita wali bagi las. Yo ateng di Jepang di set di jelo usah kita continue kita bicara serius ni sih. Lo kini ki Jepang be yung kien ne kilo seasonal allergy ko. Teng kadi ke Jepang be yung kien hijal atat pa kecik saya. Ne di kidi ke yu pade ka ke jerho ka badai na ke Jepang TV pade bosi kemudian kani ka jing mi bot ke jing sria henry ke jing shit ru ka pher kani ke jing pang ke jing kiu ke jing shit ka ba kiu ru evening rise of temperature ba on dai kata bosi kadi ke Jepang TV ke di kemudian ila ban pen ya pher long teng pade la tip ba iden ki bahaya ki papak TV kemudian Pio ke jero, pio ke jikshi. Di pila aktif kan, suspek no, banget lah bandai ngaruh di ngahap led bandai. Ya kita sakit kan dulu dokter kan. Habis itu bapak kini kerja, agak kau kita kibri bar, kita bagi yo kita kerja pagi. Kita kerja tes bagi konsumer di mana sih, kita pila, anda bila di Lada ki nong pang dei kila suspek kila adon kata ke jing shitong dei kidak kishin dei di kila one hospital de hospital jong kila shim ki history kila shim ki vital anta ki hab na le ki test pate jong kata diagnosis si mentate ni le ki bakile atinat machine kan kedot sibina kodon pada katrunat, dikidon pada nilai polsio, dikidon pada kiba nilai lagi ni X-ray ro, kijule ki, di nabar kidon ki Jepang TV kidon kiba mendut jerho ne, di Henry ki tat kasadem ki tat maring yang mesin, pisu tat pilong Duna ke jing kia mbang kabang ke di pidan ke jing ship ni pa le de X-ray. Apa pidan kata kau you pak de ka ba ki ong ka pleural effusion ke jing lang ko hati tu ki membrane lo ki basok ki kitor kan tan. Hapo kadang ka space kan kalang ko man ta tinggi la ka le de X-ray. Dan ba ya kata ru ka diagnosis si ban confirm kemudian ni hab ta ni ko nam tu ni hab exim ta inat machine kan kemudian kapan confirm hi baka dei ka TV dei la ka dei ka extra pol ma TV la ka dei TV jo kita tu
confirmation kadehi libajo kana bat ko pojo kita kilat nanti pan desember Nisi hajung ngren ni pakhato banlat nang Jepang. Kilat nanti bala sengila ban nadal pa nang Jepang. Mano na ki Jepang tatra. Ta manshi mga ngi Jepang ko kursi bon pi komputer ka studio ga jopi. Banyada nang ngi Jepang ka komputer ka bang dan kam dalong pa ni persamaan ya ka jing ka bagi ang ino haji in pasang itu jing kebang ya dan kiwe ka jing pa te ni kan mau ha kisnan ko mala om ni dai dr punjaba habawan covid kai ka bang ni le kum ka ndik om tang kum ka jala dai kum kari ka parthi berboy kai ka bang shim ka sen jam ni bang da tu sa krang tu jing pang ko ba ni penjengai ngam ong ni isolate ni penjengai ni wei ha bang ya kran ya kana but ni perangkam yang ingin dengan kemas, habang hijau hok ni tak bersintor, ni dah bersintor di dagakti, lani ada tempoy kiti kejuni. Tekata kare kawai kalat jengnya dah. Haba kibriu kita ni kinu kita shen kibai maram ni ada pam ki kita kita jumpa Jepang TV. Tekite ba Jepang TV ka sapriang kum juga sapriang uknya Jepang ko. Lembak kali. Bangin ya dai kata kajing sapriang ni hap ya kaban kangla ya kajing hair jong uknya Jepang hakal air. Kum nungi ada. Kawai kum ngau mene ni hap ni le yang panjengai hap ni keren kibriu khantam larang idon kita kishin. Kaba kalau bang ni hap bandeng ni gimas apa ngidon ni gitu Jepang ni gitu Johor dan gitu Suria bang impatip bang ngidon yang gitu Jepang TV tiswa bang intip bang ngidon ni gitu Jepang TV so gile patas kalau ni hap ya ban persamaan penmerian ni gitu lajing ada tidak ke bang iya ya no iya dah yang bihi ngasan gitu onde bunyi dah ya bat kabalai kalau bang hap ngidon ya kini kita kishin kamle yang ibang kensti bun ki brio jong ye po jala jong ki du ai lo jong jing ko ma hom ni di dr jak lo ma ko ma spa tam sis na ni do ye jing em balai om de ba kam don kata kalat sumar ne po jala jong ka perthai bra boy ka adopt ye ni ka treatment yu ma ye ni ka berkom sumar ka bang ni bot ni pasang ye ba sumar ye jong ki do ai don ki do ai ka ba ke jing sumar ki ba ten ring rang do ye jing em be jong ni balai nama ba bun ni instead badon kita kishin ni kami ni tega jing tu kalau ba ni hap panwan syakmat ke ban atas ni pan lap ni dan yang jing bang ni ti tak apa larang ni test kloy kibri bidon kita kishin ni test kloy ni kamlar no ya jing sapeng ni jing pang nama larang ni test pat ni ya yang ya lum ya lang berkibri perlok ki jong ni kam tip ni sapeng ni jing pang rela lagi patas kloy no ela dia rungi koi kloy ya kiwai rugi ada gitu sakre kita kilo kila jadi bangi di dai ban pasang pat kawai pat kala jing ada kalong pa nonta kibri kala don kiba tip kilong close contact ni ki ajan kilong pang tb nai kila patas ela dia tas pang kan latent tb infection dia lagi patas kita berkata kalong positif pada kapau kita bakal kalau don ke infection kibri kidon didawai ada kita ni hame kali am pagi sedang ini dan bang tes yang diberi biaya jam di pang TV di dalam di bahi sam ni ke biaya trailang nilai ke lada gidan kita barong ke nang pang TV tambah kimpat pang yang saya keren kemala saya di ya kata kemudian ni haban di yang di kita wajah dah nam tak kulung tinggi saja ai kulung apa terusnan ni ai ini apa sansan nomor orang ini ni ai dua ya dah ya kiba jadi konjung kiba pang kita kira large ni dah kiba 11 ship ya wan kamar ini sapiang ban kejingyo ini kejingpang ba punya jan ni long isi piling ini Jepang ba covid ba bede kumu sapiang isi seorang kam saya ba isi ban kam itu SOP kuma for covid ba lah ketu kalau ke atmosphere environment ba dengan long TV hai ngamong bang indo dan kam tan kum bakal long ha for covid ya ka supin bai nomor kadang gaji ya phe khinget kajing sapriang du khnang covid dan ka kam klaim ban kajing sapriang du khnang Jepang TV kawai kalong pa khnang Jepang TV kam hak ploy sumadan kala kalong nom bakal eri dan kam hak ploy sumadan compare dan menuju apa
nang pa covid nu kham ne slam ka le ki bru ki kham yo la ban pa ti kata ka dei ko ga dau ten rei ka ai ka badam kam long la ki bru ki practice ka long ba ha kata ka long ba kham tam e ki bru ki badan ki da ki shin la ki shin mi kata sin jam ban practice ta ka ki ya da ya ki we pat ta ka ki pasang ban deng mas ka le ha ba ki jor ha kham tam e ha ba ki jor ha kata ka long ban kam ha ba ki jor ha ko ki ha ban da ka ki shin to ke jong ki la ka jan rumal la ne la da kim dan ti ko ma ba tai ta ki yuma ta ki ki tumbo ki ru ko ma ni la te ha ha por bang practice por ko ki ju ki to hi ka bala te rai ban ong bangin da ya tieng than i wei kam na kam kata la ne ban ya jingai than i wei kam na kam ya da te rai tang kata ki jing persyang ban ya da ka long tra ya mo ma pa ko ma ba tai ni ma pa ka kam luna thun dia ka kom sakrian jong bu nang jong pang ki ya nu jo ba ko Ako beda ba kani kerjanya ke ba nilai ida. Aku senang mata. Apa dan ujung numpang TV iya. Agi itu tiar ki papan kam tu numpang. Ki bola la kajang. Kampam ki marban. Aku ki tiar ba ka pilihan ka pela klar kuta ter. Tapi mo tidak nak orang kata tu. Ngan ong ku de ba ka ban kong tolong ma tung ki bring ha ba snu thu ya kumno ka sakrian dan ki jengpang ki jengpang ki sakrian lagi jong ki sakrian dan rai ko mangitip bagani ka infectious lane ke airborne ka ba ya bit lembak le larang batai wa ta ko ho briu jur ho upan mi khnang jengpang na to shakal air lembak sembo ki bangi mi idal ki kmat ki shang hi sembo bat ki hair ki suspend na ni ne ka le ko ba katukan ni batang ko malai fit ai ki ber kim sa kim yo asu di pangani poishu kerasa ke life fit like pot mang am tu waham asamaran ti kajing ang bang haban sumar la kajong ya gitiar kamda dan jingmot nomor ba sambu la kajong ya gitiar ni la dap sai ni la dap kling la nang kam nang sabang la ya nang jingla ti kata kam dan jingmot ba kijan kinna per kun dan kam ban ong bang ni ong ba ni haban bu kerpang ni ta kinong pang em dan kam rega jing bakla jing sutu jong bakla jong ila si lembah ki experience ki baladap ma kalau mengidang hilang yeng iba ibarat kamtam ha ipor ki ba ngidang duk maswa mengidang hilang yeng ibarat ni asa hai kamera ibarat ti ngidang perkhat da ba ya bamlang yo agi jing pang rem dei yang tepat ba lembah kal air ha bani thia sumit bujur ho ase bopi nang pangok la don to ka sapia ha po ye ti kum katang dia sutu ba Rai unumpang hayeng uhaban yala iya bayi penduk beliau kabala kalau mau dengi kemas dada kiwan barki hayeng lo semua yala dengi kemas lamban lai kamut ba ha bangau punta kamut ba kidem sutu bakla kum kinompang rubun ong bang ni discriminate lan ngi nyau ban yakim dei kata kari ke jingnya da kaba unumpang ru ha sutu ba uyada yaki ba i pathan jang kata kalau Kumah beda ba kani kerjing tes lagi kerjing screen ni random untuk si senang tahu kadang pun kata program ya kini ka jing tes sa bar ma ki ni mswa Pada lagi cakap semua. Kalau pas dah yang kata passive case finding ni apa ni gitu bagi wang apa ka hospital. Dan rei hadir baka sorkar kala temu yang bandrat dan kau ngi jimpang kala idon kam kan mi no shiki pai ba nde bandon tang apa hospital gi breaking one. Tidak no yang ini stang ngalu arjar khatnyo. No arjar khatnyo kala don ka national strategic plan but ni stang yang ini active case finding dia. Dabang iwat ya kinongpang syabar jongka jongki health institution nani ki kasumar gi joni. Ting ngilek no ini ngilek ha gitu ki por ngibu kan ngibu dak kerja program ngilek sik itu ni jaka glong ki jaka khamdon bon kinongpang. La ni kala nong ki jaka khamnong slum la non ki jaka ki ba kham ban ba ye ki bri bakin wan kamu ki ba haban ya ki ja ba kum ni ngompai ti kita ki ba ngilek ba habang ngilek ni dan de ki checklist ki jongi la ni ki katuk ni ki kali ki menghap kali ki bri ya kita ki shin juga jingpang tv ti nang ila ba ki don ye kanu kada ka shin ting shin ya ka samples ka kha ma ni shin ka kha ba ni ra ni test ti kata ka ba ngilek ki pa ba na persang ya ta na lu aja ka ni yo Ikumo pi ka pi ilai tumot ka jing gagap tumot akas benai ka no si pide akas deo masing nganong hakitu ki por ngile kontak kan ngidon lagi jong ngidon distrik ngidon hapo jong ti ngidon PSC CSC ya te kila si sen si benai hata hapo
Tenrei ia kane ngila intensifa ngila nang penklan susu mentah hakaba mentah nano ia pi bom dei tang bangilai kumto klam kita mensuang sulai de kibreu ngira tang ya ka tang ya ki klong ban tap ya ka sanai tenrei mentapat nilai segi ba ngila sedang mensyamsnan dak bangilai terengkap pati handheld x-ray kamut ki machine x-ray ki balara la onra akakti nilai segi ba Badia kani nilai kumno nilai man kasni like not kasni sande nilai te yang kata long nijit kan di jaka di Kampung di Nongpang di jaka di Hamsitom man yo kaya te hakita di jaka nilai te kani te ngidon kaplan nang ta porosisna te kaladon ro kajing pentip sigi paipa hak itu gisnong man di jaka bakan don kapung kata Tibila kamu sini di jaka di bana se Hamsitom mi staff sepi berpoin Pagin Hamsitom ga biar kita biar kita ba dan kita nasi kalong kaba hi kamtam mengingkit ya tu ka hal ekstrem ni dia kadang gajing ya penbaik teng ba nilai harga jaga kaba sup ba yaki Nongpang ba yaki staff ki jong iro bakin kit itu mesin bari ki beri ro bakin wan hatu jaga dan relada kidon parki kes ki belum ekstrim ma te ki beri jong ki manse bandai haru hayeng ro hakaba kadon go way ka family kaba ki beri kidon hakta ke yeng kila long la i sidom ha ka kim la ban yai kim la ban yang ro ti le lai ten kun ka tim serta ro ya ka le ke sri hapo ke yang besar mo jong ti ban pindah ya ka ka bangi kun ka program ni pasang ya ban pindah na ko ai Jangan ni gaji net di net screening ni kalau kami memiliki asa di barang kisah berapa ya ki asya ni ha kidam arja ki bangi le harum taro kawai ni ni bo ki asya pakai na ka house to house screening kamu kilai na kawai ga yeng si kawai ga yeng bakin beli tapi harap itu tidak isin dengan Jepang tu te kata kidam na ki asya tenre kani ka bangi le lang ba ka x-ray ro nilai la ka job ka tim tela dang nilai hak sunang pada ni happy ban penang kamlang nilai lang bat ki asya ni ki kan wadi sunang ki scheme ki baka sarkar se ka ay ki kersan kabede bagi ka Jepang TV lumbagan ke scheme LTP Jadi ke scheme ka baka ay maka sarkar ni kami ka baka akan bet na ka sarkar ni jadi kata ka nikshi poshan yojana jadi ke NPY ni jadi ke scheme ka panyarap itu ki papang ni bakin ki ay si haja tingkah si tanah ke nado pasang ka treatment ha do umbakut ke tu kajing di jawai ya ka kajing TV kan ti ya ka dia ka NPY ru ne ya ka scheme ni bang ai da ka kajing dai bang le ta ru tu yung Nongpang kan ni hab ai da ka ba khot ka direct bank transfer kan but direct bank transfer ne te ko uno Nongpang TV nanta marietip bak ila yo kates pelati Nongpang TV tinggal notify yo sure akapuan bang I treatment ni hab ban pan dia ki bank account joki tu ki brio kan kadang bang ila ban transfer direct ke kan na bakani ka pisa kadai nak banyarap nak benda ba un kham yo thi ti ba ti ba kham te ka met kumta kan ti Halo jong kanien dei kadang don hi ke jing but halo hasti to bi dei namar ba kadang don hi ka tu ni ki priu ki ba empat don ki ba ta ka ti Henry nila ya le pak na kan program joni ba kundu ba ngin penwan ni tu ki priu baru khat ki Nongpang ba ki yo ya ka bank account kan Pakai tap kuma nila pen ong hakan ni ka Meghalaya Rural Bank ru nila ko si nagi but at least ni harap yang ni ba nakamta jong ki katu ani ki ba ki Nongpang TV ki bom dan bank account kila ban open daga zero balance kan kana ban nila ban transfer pa te ka pisa shapi kan ti long mentai ki Nongpang ru ne ki don ki ba ladon bank account tamba Unang po pati
umbiang kan di kata ru kali ke cik perlu bangin transfer bisa kan di ngasulong ban ong ya baru gitu ki nong shom shom ki joga di jela jogi subuh lah kita ti bahaya lah ni pi bapang ti at least long yalle bandon katakan bank account but I ru ya account number update thi kana account number shaki staff jami kiba wajib Betul tak kan saya tidak kebetulan ni kecil semua ni pang. Dan bak tu dots program saya tiap kadang ke duration pang nak pendat dulu benar lain tak boleh. Kendia kebetulan bak kata saya dan details har. the treatment Kalau kesimpul. okay the treatment nei long mensua kadot nei ngan kiran syu ko mensua long di kiran di ka treatment kapa eka ikidawai bagi nanta kai ti Maria sini tip ba uni la confirm ba untuk umpang uyo eka jipang TV nei la kum no hapo site yo gidi masta ke treatment ti ka treatment pa de ka de hinri na ti arbana ke ka intensive phase ba u habdi sauja kidawai nata ka sawansa continuation phase pa de dari arjat kidawai kan ti kita ya kata ka treatment ro nei kidi bandi makasi mensua pa de kidi putsni kata putsni nanta ti habdi be makasi ti nata kada hinu pang kanang bagi nemilet pada syakawi pada jimpang kawa kam kanang bagi 6 month kita ban one shim dawai Maria confirm ti sedang kita masuk makan di dawai kita ban di cikana kita dawai ru klem ting lo nak kecil lo jogi beliau ting kita untuk Fusi titik mo adi aja lasanya no dan pada kiba simkiate ki di makasi titik ki long along no kata ka interruption dan ya kan di dawa kata ru ka pensiun nama balai kisah ni pada kini kecing bomdi tikana ke dawa ini kebuk cukup di makasih deh piputs pisangnya no citek pisangnya citeyo pilih di biar kita kan di kita yang jumpa ke badan agak tu ki mutate no kan dalam mutate deh tek udah coba pak rapidi ru umur masuk kan di kesempatan cakap ni kan bohong ka di RTB kan drug resistant kan drug resistant ya kini pada ni kam kita tiba tak 6 month ru ka you kita tiba kendai ru you kita pada tiba hadu pernah ru kita hadi long kita kan kasyong hak respon jong you jong mampak kan tekmo lada pian le bandi Tiga orang ramai ni, bat hakapor kebabian ni, kemudian hakapor lada pimdi ban, ting diberiu ni, long ni kan, kila ayo ya ke Jepang, ting kila diagnose ru, kimnya, kila nak susu wei, Second opinion. kila susu, ya lada ki, kawai, kumta kan, tiki kalong kilo wan kila wan dah hadir kiwan kelabia. Tanpa kelalong lihat treatment kan kata ru dari gawe kapa beriu lanang panang balik ki mortality ru nei ki kambun hat itu kiwan lihat ke treatment dan ki bayap ti ketika lihat treatment ketika de jing ba lu BMI ba on mau itu di kunta kan itu kemudian lada fishy mereka treatment, one dan keluar, pendet, ya kakus tadi kumpala batha lagi tu kiba pen ai kada wai,
nang ta khnang ba phin yo ai ka jing kwa jing khia ai na ba ka TV ka day ka jing pang ka ba la masuma ndi ban ong ba non krebe la masuma ka ba la masuma Ito ako yung kili ba kasi iba ang siya haka jimpang TV karan ang kung katagas kili yung jimpang bagi ang first stage, second stage, third stage kasi ba la bear por wan suma his stages the stages such ang TV di kam drama mula lagi hindi kung may ang imam lagi wan silang siya kajing suman uni uknyang TV ulang klan teng ustam pun TV jong utor ne tang jong kilangs na namar ba kim shim ka treatment hakapor ba biang kiwi ki knyang TV ki badan hakok kiwi ki benta jong kame kung hakok ki shi me kung mi ong mane kisni kituru ki yo lang kata kabor kituru ki tau jimpang kan tika kuma kata kapor kam de shoot tangka palmi TV ne ka TV gitar kala long no ka disseminated TV bakal long nang ha live TV ki jaka tika kala long severe form of TV in that way kalau late ni orang kata kum bani orang yang cancer first second third fourth stage kan Pero kasi kita kay kung kata kawin kila jing dahil kasi kayo kubor mo kita makang kasi ban kian na tagi jimlian kiba kasi balam siya jimpang TV jimlian ko kini ba sini bad habits okay te kumangala on manyane jimpang TV ketika socio economic disease ru berkaderu ba kindadan kiwi ki jimpang hakamet ubrio ne kanu no ka jimpang ka ba peniyar ke immunity ubrio ka penlong ki vulnerable ba kinyo ka jimpang TV te ningkong ki bad habits ki banidan mandi duma mandi secret mandi biri ban bangkwai kini taki studies ki la pa bu cigarette hi peniyar ya ka immunity ne ka bormet ubrio no peniyar ki immunity Berhajuk ka por rapidi usigret ni katuka jing hau ka smoke ka leche kita jongi ba ka peniap ya kita ki cells kita ki macrophages ki omo ki cells ki ba undang iring untuk kenyang TV ni jadi gini ki cell balet ki ba mi untuk kenyang TV ban protect ini nak kata ka TV kan teladani smoke pada untuk tobacco smoke unang ka poison tu ulet ukta no kini ki cells ki ba defend ka man ki pentlat no ki kung kata awiti kung juru ya da fibang ki kwa ki turu kila peniba ka penhiar ki immunity jong u brain de hakaliang jong ka jindi kiaru da jindi kiat ka asli ki effects dan mo ka way da fidi ka kia ubri so da bakalang high calorie tu ubri tangan bam show lalor kata ka kiaru ka suppress ki immunity jong brain de kat udang di kata kanang hiar kan ki immunity te ka kubur ma ko awan ai ki public company ini ki kena samla jumi kalong ba ikian na ka jing di secret menta kadang kan kamet ke kam lakta nai dafla cross to certain age ki wan ki bon ki jat jimpang wakta apa di ubri yang kini ki bad habits kini di bandang Kado yang ni kuas untuk kepada se dungkam banyak ya kan ba hado kan ngi dungkam ni jing simenta jong ka yang sarang iseng barang berber berkunjung dekat jing kelang masyarakat berat kau ini jempol. So kano ka program kano ka scheme kano kilan jing rap jong ka sarkar mutipa company thailand jong ba kano posya shi je kalong orang kam ya ka imnang sala ba kan man shakmat bakan ai kti kaman kti ka yang jong ki ya bandar kong ispan nitip ba da haus na maler ka ngalian jong ko menteri ram ba do jong kari india ga jong ni prime minister Narendra Modi ba ko thong ba nin pradan khong ni jing pang ma mo on ni khong do na ma da sa ten rai to am le ki wan ki jing jia ma de ba la khang la ni ba ni wa shi ga ta thong ten rai inun do jing kerma kare pat manta sa yang ni kinong trai jong ka ka khia abra khai kum ju ro kham tam ya ka imang sa lang ro khai panin priang ya kata ba kene gere ka thama ga joni pasha ni jing pang long shun bang ni mi yi rai ba shim ni bo bon ki man sem ni ba ko ra ba om tang bo shim re ula panjanjari ni bo bon ki long yi ngong san ga jing ban ga jing pang ga jing stan ga jing ban ga jing dok ga jing kerdo namar kene ga jing pang ron ba kai te kadang kami ni bangin ai ya kalawe ka banwan ki pateng ki banwan joni kalawe ka ba like na kene ga jing pang kaba kinong macho ini jingpa. Ikaram ngakot ya ki
ya ka inna salang ni wei pe wei ka kinong song yang jala lo ba nin kenya ka ni ba ka ka kamram ka jami wei pe wei te kum nong in ne ka ba khmat ka long ba ni tep mene la pan shai madam ki kita kishin ni jing pang te ha ka por ba ka mat ka jongi ka sedang ban pan mi lan pan i kita kishin jing pang ti mar ni de ban mare no ban le patas ban tep lang adon en jing pang ban tep bang idon jing pang ti kam dei ka basni re ni dem so thu ba ka ba ha la ban skul era na kam dei kam dei ka jing pang na ma ba le si ki ken ma dei na kono kono da em ka jing pang ta ka jing pang ye ki bri balong kuno no ka ban kata ingin dei ban kata pan om ki ba dok lan ki ba kum ni lan ni ta dan jing pang em dei ha ban dan ni mungkin kita kishin mare ban patas ban tep na dan em jing pang la dadan watieng mat kuslai ida wai ron ki ba klaim ba ka ba ka met ka phat be ni gran klaim kam pat yo ko la ha tu jing pang kamut ni jam kloi kata kalong ko wai te ba ka ba nang ta ka ba mi la dang ni kloi shi ka star ko ma om ne kalong ba ni khanglat no ni sange ni per sange ma break no ai tu ka jing sapriang jong tu ka jing pang kan ni per sange no jing sapriang pang ba bang di da wai no ni per sange no ya ka tu ka jing pang shi ki ba i ki ba than ni jong ni boy pakhat la dang impak tes ko mo tes ni na pon sa yang shi ki khul di ki ba i ki ba than ki per lok jong ni ba ya tre la kom ta ta te kata bare do but kabalai ke long ba ku ka in lang sala tongin persyang ye ban ya keren ban ya khana ban ya lap ban ya re ki per lok pa jo shpang ki dak shin di ji pang ti la don mano la si bakum bom dak hin snap ba don ki dak shin ka de kamaram jong ni ban ni kan tulang ban te ye ta in lang sala ban ni ka shnong ka thau jong ni ka balai na ka ke jing pang ti nang ta ki we pat ki la jing yarap ki ba kum ki pa ba ni la ban le ni so shnong ki ne ka long pang in ai ka jing kershan na don jong pang ti nim dei ban changai ki nim dei ban nyobe ni ki ngate ba pa ka jala jong ni ka duna ma ka ta jing nyobe ne ka jing ma ban penbut nam ni long pang ti ka na don tan tan rei la si malumala ka la ban don hang ne hang tai tiga jing tu ka long nim dei ban uslai ta ban nim dei ban tieng chimi la jing da ya kren mo ki breu kershan ki long pang ha ki bobun ber kong ki ban ngam kershan ka ban long ka jing slok ka ban long ka ba kin kershan ki long pang ta ki ai bai bang ni kata kalau ke jing tu ka ba sarkar ka wan ra ru ma ni i ba ka pam ka ba ki don ka man pam ka ba taimet ka pan khani ka poreda ka pan kwet play ki breu ki kentum ta ya ki pai pa community bakin long ki parlok jong ki long pang long teknik shem tra kamut ni commit dan ni shem mentai la ni bakal ni ai ke jing ra bi long pang hadu ban ada ke jing sumara ni ai ka person bam ya ki kata kalau free ya ni ngaro Tarom dengan ta ka khotru ya ki seng mahala kinu ki seng mahala ki NGO semua bakin long ki nikshe mitra kershan ki long pang tibi darwa ta berkum gini NGO ki la ro ya ka ban kershan ber bakin penlong ki awareness program ke kini kita bakin te kata kalong ko ba ka imnak salang na kwa ba nagdiang joni la ni diang ko program ni kentu bakin wan sakma ba ni shem bentalang pasal Sean ko ini kat program Dr. Sikne Pian yang ko buat berbuat tujuh lebih. Labar ba ka longji ka ba kot pakhya ka di ka logi ka sup bat ka kentiu ru ka yo ka kot ne ndai tangai ka longji ka shok tha ku ja ri ne na ta ka da kentiu yo ba ho kiba pe ya kan soha lada pidon ka takashin kum mangila kan menne soha ban lechi hospital kiba marjan chompi bakila banyo ya kata kumdo bakin ai ka diagnosis but kumdo bakin ai ka treatment ti lada phila don ru la confirm ka de tv soha ban shim ya ka jing ai treatment jongi joka sorka but subha bandem bandi tikana kidawai bandem intro kidawai hakapon badi subha bangut ya ka ka baka sorka kala a namar baro kini ki banile taka sorka kidi ki ba free na kung taka tibi nadu ka diagnosis hadu ka treatment tini aji harapon yaki
di skopha ban ya sam lem dia ka e ka ba kiosko lem ba jong kali shaki bahagi na sem so hi pas parlo par chu chu tangki ubesi Turun siya. Nakaliang jangan aku akan show. Akan kerja itu, ya ki beliau, ya ki nu kinang pang TV. Bakim dum day bang subsi, kinum day bang so bang dan lat show. Nama ni syambu na ki nang pang jumiru kilong ki subsi kilong depressed. Berhawa kilong kumta kim bam bahasyo, kim ni inda kiladi dawai na stu tu knyang layak ni kim sapriam show ti hadir alai tayo tu knyang kamet dak di kena duna. Mo kim saprang syok kum hakapor ba kim pasang di dawai buat kum tar di ban ni syaba di ban yo kata fresh air di ban yo ke sni kum gitu kim le syok ta ki ke syong sa di namar ba ki ting yo ki saprang shi bahing bahasam kim tur syok ya ki long dikki ladi ki penjinga te kum kita ki ke nim da don kam than kam tam ba kin da kla dan ba ka treatment te ka message ba kwa man ai ba yaki kalau ba always maintain a positive attitude kidi banang comment bad kidi bandan kata ka hope bakin sajam naman nitip wala da kidi tikna kidawai kin jambe kidawai joni kidi ba bhawa ne di tikna kumba ong hakakos kumta kidi bandi namar ba kibon ki marsindap di hadin lai sotoyo kla sojam ki sange no kato di basni mo omina kum kata wadomle di tikna maintain positive attitude and bamha namar ka good nutrition kadika best immunity kadika gubang is the best vaccine you can give for TB mo kalau kung ka vaccine so bam ki so bam ki jur tang ka ja kado mo ne tang ka ja kung to hale kya bam di bandan kita ki carbohydrates ki bate ya kamen ki proteins mo ki ba ibor ki proteins nata ki vitamins ki minerals ki ba kinyo ki jur but na ki so bam ki ni baro saujai but maintain positive Ikaran balik balik lagi sini ikaran berpi kira supang nak kakak kia kampang berbeda kerpang macam pang TV ikaran bagi pada nasi kita yos pun di jinan jempir lalu kumno ban kiar ban yadan jepang pada kior jepang kumno bikin net ban atas dan petikina kior jepang bagi lab di semua te komisi pun lagi jempang kuat juga berlaku dengan ikaran bagi pada nasi ada ki bertagi EAP TV nasi aku isi bini kendo kim makmat nasi ba kita doktor kalau dari Jepang nasi ki pila sibon lagi lah cerita ni bersyukur.